Hi everyone, I could play pi barok pi kitu ki bro support nga ki bapai ya kini ke video nga ta kini ke video nga katu upload na ka YouTube tu ada Facebook sem katu tu orang upload orang baik tiau artli video try upload di YouTube tu ki you pira pi apa ada ta kata le try by yourself upload yo smart kata ke channel lo bro you pi man upload video pira te doang pi support nga te ada misap nong te manda upload video bete play to subscriber bila yo bang e pai nong te ha te mentu yo ong u chet japlung to because last time bun pi bo ong miss pha lang ti recipe pi 90 per day upload na ko video ha Facebook bo ong chet japlung ne te bun na pi bo ong miss nga pha lang ke recipe pi kamnu chet japlung pi te man ar expert bere ma tangkat te le kam bada ong pi penyulang ne te mentu yo ong chet japlung te yo penyu pi ma ye jai recipe ye nga aram special recipe re sai tu normal recipe bojo use pi ngal ite hi use te yo pi kat te yo a ka ni plung kat ti por dep tar de por re le ne ar yo plung re te ba em plung chai ni ta te plung dikhar obang re te ba to ong mentu yo penyu pi kam nu chet japlung ma te mas ngau yo bang pi nong mas ngau bang pi le ne yo bang pi kani video te please like ka share ka comment ka ma perlak te ku ble chibu ne pi situation by support pinga te to ka tu yo no kani plunga yo chet no ka tu yo pi yo pi ma bye bye yo pi nong ngai ni wat itiar ru so chet japlung ma us murid upiat us ing kata rasul ada daun ego bagani katu wasla de periang ongi kete spata bagate de ego to ini nong nya chna pe saki dong nya telian lagi ma pm grinder kita grind ki tengah em grinder dengan di telian lagi to ni plung dip chet chlo ki hab chet chlo chwa ki plung kate bini badis ing ni rasul yo tu nama ni sing ong bai em hi sing med telian ale tini yo tu nakam tu selada periang dipiak. Ini di ingredient boong epu yo ingane nangkong ipinian de te epiana epiang cermin dia to kiau hi tu yang ki even itu paste pada dia terlihat mendep itu piat rasun kata ya tun warna kaplung sedek cua kaplung mah cua tun ko te yo pi katu yo eblo mah hab adjust bisa eblo kanu epi to iki yu ko de tun pitena biang itu tiyu pinang te plung do hai ka tu to iki de dep chit chlo chwa ka taram kam slam vru chet ka se te atu yo tu no tu kho te ong bai man de dep tun pinu kho ta e bi ba ko la hai bre re de bon ta ha cooker te yo pi mo bon bre la ngai yo smart to ija to ki jai te bha te man pai di kat nu man de bartun kho bisa maboni kho te kala ibon he te maduna kho te man yo adjust no te yo phiki ni ki kat te no pen speed ba gi dik tinga te baro de mix lang he tu with is in baro de a nga pai tu gitu na ki dis in
Te mendep tun pi ko berat te yo mix pi ma paja pa plung pa berat ja itu. Te yo pi katu te yo pi adjust pa di mian nang ma. Yo ada mu jam veriti javi ma jam veriti jala. Arbang rese te ma duna mere go la ubang re te bha tahap adjust pi ka go te king biang mendep te te king biang te yo pi nang ki nya. Te orang katu nga kwa man evi nai orang chet jado kwa evi nai se ka utar jado I mean japlung ka ma chet jado ibru te ni nai vad em chwa vad dep telia chwa dang chwa he te bu hi po fridge te orang yo evi nai te yo kala man ti japlung kami jado rob yo bang ge se ti kalar ge te man dep evi ti nai nong te king ki ma king ki dimiat na te mendep king piki bara te yo ki piki yo tomak betu kukar katu yo pi mendep le city pa yo bekam no yo bang piki dang kate ari bang berki mandi jam no yo bang piki te mendep bara jai dep biang no te yo tomak nak betu kukar ma te le city mendep le city te dah hai template piki ta bara jai di chwa hai plung le di ja te yu pinang katu yo chet no ni pumpkin bora kambat chet natija to ang katu yo chet ni pumpkin bora pai beson katu chermit ek haja se ek haja le te if you blow chermit atapa ini hakti nong ong ini kala jira lene kalon jira ki ikimo mix bahagi miaknya se habot cekak ya yo dia berkata yo pengennya mati pumpkin mah pensu mungkin tanpa itu yang bertanya mencip diri mi pensu mungkin mende pensu mungkin tak sengi lagi hena tak sengi lagi tapi tapi hena tak sengi lagi ani au Duna besan ngetang. Yo bang phema pai bini pumpkin bora di papot chet ma. Paper lock pai ni kita japlung di ii dekat bas ngau bang lene kat bayo bang te please like channel te subscribe pai ka video berama share ka te tu ber request nga umes pinyo di recipe lene kamnu chet te pai ni pong de channel te like YouTube channel te subscribe ma untuk bang jab ha perlok di punya bini papot bini pumpkin 2 3 bini sokia upiat tekam ni yo perlak yo bang pe yo